Et voilà, Anne-Sophie Souen, Arorna, bienvenue chez moi. À Castoyim, contrairement à chez nous, chez eux là-bas, c'est-à-dire, monsieur Maxime Ismigrohat, Moutiné, Wargazni, le Varakan, Silim Filasatas, d'ailleurs, j'aime bien sa façon de parler. Inès, est-ce que je peux dormir chez vous? Inès, mais bien sûr, à qui je l'honneur? Mais bien sûr, Inès, est-ce qu'il y a des places? Énormément, Inès, il y a énormément de places. Et bien sûr, c'est normal, il y a énormément de places. Soit j'aime bon, bref, on ne va pas politiser. Donc, contrairement à deux civilisations, c'est un choc civilisationnel. Par exemple, un scénario à l'envers, c'est-à-dire on va inverser les rôles. D'accord? Monsieur Mikiku Sagini, Maxime Mikiku, c'est à França. Les Français, c'est vrai que le dinar, c'est pour Tinsen. C'est dans leur tradition, dans leur culture. Le dinar, c'est pour Tinsen facilement comme le cri des mots. Mais par contre, par exemple, les Parkinson. أتصدي فرا غورسن فوالا كما الساكين انا صوفي يسوان أتصمدي فرا الغوري هادشي ما في الدار مردي جانا ولكن أتصمدي فرا غوري زعما كيدير لي زوبيتو ils ouvrent leurs hôpitaux leur cœur leur parc y a pas de problème توكدي شو توكدي ذا مور ثاكي لا توكدي هذاك الشيء لا بارتيكولاريتي تمور ثاكي ذا شوت à partir de 20h d'accord donc هذا غيخلي بارك ok les parcs jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, vers 7h, on va dire à 8h. Bien, on va arrondir. Jusqu'à 8h. Donc, il n'y a rien à craindre. Toute la nuit, avec le parc, il n'y a rien à craindre. Bon, je dis les loups, les ours, les sangliers, mais à part ça, il n'y a aucun être humain. Donc, il n'y a rien à craindre. Donc, tu peux dormir. Bien sûr, il y a des chantiers, le couche, bien sûr. Ben oui, non, mais on dagna غادي تموت وقفية داسم نيغاون يلا كلش ça ne veut pas dire بلي يلا كلش تو نيغاون دي لا كولوش ثلاث يا فوربي بيرسونيل c'est mon humoriste préféré et mon humaniste préféré donc كولوش لي ريستا دي نيغا بلي يلا كلش نيغاون دي لا كولوش tu vois ما تشمار كولوش رستو دي كور فوالا دونك هاسيا منونا صوفي سون اميمي تبغام هكا شويم تتصمدي فرا غوري في بورال ديت ماتا جور ماتا ميدي يمين وين وي ما كيان الا كلش شاو نرنو ذا شاو نرنو يانوس لا لابي لا ترونكيليتي اي لا كونسيونس سورتو ما سو لا كونسيونس ترونكيل تتصدافر فيها مزون اي بيان سور الله لقاك انت كي تسمح ليا quand même un débris, quand même, on est chez nous, hein. Un débris tranquillement, hein. Voilà. Et bonne nuit, Aras كما يبغى يلو. ناو الماك يقول سال لا كونسيونس ترونكيل. أين تشيل أنت تنسيل هذه هي اللي واس. Oh. Ah ouais, c'est un plaisir. تصغامي دوفان تصغامي لا زايد ايه c'est un plaisir ما كيتشوفونا كيفرح يا خبر يا حكاين يعني ils jamais de vedien وقيمة بوغتي هي تشا هي سوا هي تصاغور بوغ تاخد ديما ويش خدمات لي كليبي تشتري هي نورمال يروح تناس فقير يخوريين ها وريزرا ربي اللي زرا غدانوا خاطر جيتي اون لايف توت لا نوي تشوف تيفوني نو اون لايف دونك تي فيلمي غاميك وين كي داك مدن بلي شري دير روحان شاك شواكا برد كورديا في 12 كير لا شو زرا دار انت بورتا جيم البارك جيم يتشور دي كاميرا سيرفايونس وين تروح يقتل روحك كي تدمن روح تفقد كونفيونس راح وراك تشيني اني غاسي نفاني دورمير شي موا يا بواري ا مونجي
هكا نعم تفرا غادي شي تدمغ وتبارطاجي sur الانترنت عندك دير كي درت اي فوالا. فيت اتونسيون يتمثل بلاكوت حذرت واحد هو مسخن منهم حذرت شويه من لي مويان واش نفيلمي مثلا كوم دابيتود سي امبروفيزي ان بابيون موشوار ان بتي بو دو بوا سو فورم ايدي د مارسيادي داير جو لا روندر ما كانش يمتي تكال باسكو التليفون يغلي دونك كالي خصك تاكي فوالا اون ليف سا مثلا والبواياكين اثناء ماذا مكانيش فوالا. J'irai dormir chez la dame du Haute-Savoie. Du Haute-Savoie, non, du Haute-Savoir, c'est mieux encore la Haute-Savoir. Hein? Voilà, je vais vous dire pourquoi je vais le remettre à sa place. D'accord? Le bois mort, une véritable aubaine pour la faune du parc. Donc, même pour les insectes, etc., pour tout ce qui s'ensuit, les rongeurs. Voilà, اثناء شيء اكزاكتومون في الدماغ. لا 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 يفوك الكازا مكرون ساحمو شي صغاران. هاي صحيتو مثلا جوست ان بوتي ديلير. فوني دوميغ شي موا فوني تمسكسو الصفار ها سكسو الصفار لا سكسو شي ضباين مثلا سكسو شي ضباين. Vous étiez nombreux et nombreux à suivre mon premier numéro de Venez dormir des Varang Argorin. D'ailleurs, je vous remercie énormément par rapport à tous vos messages de soutien et d'encouragement, c'est-à-dire que des commentaires positifs. Et vous étiez nombreux et nombreux à me demander quelle sera ma prochaine destination. Donc, restez branchés. Donc, ma prochaine destination, c'est un scoop, sera, c'est-à-dire malgré moi, sera n'importe où sauf Antoine El Maximus. Donc je peux vous donner quand même quelques indices, c'est-à-dire où ça le gaz c'est nucléaire. Il est plus facile pour moi d'avoir des autorisations, des visas pour tourner de la Corée du Nord. Mais le Nord, restez branchés, ce n'est qu'un extrait.